Siyabingelelana bathandekayo emagumbini onke omhlaba. Ngabe khona olaleleyo esizwa nanku okunye okusihlanganisayo izwi lenkosi. Vuma sikhuleke sonke nxa singena kulumsebenzi. Baba wethu osezulwini, siyabonga ngaleli thuba. Sihlanganise emkhathini abalaleleyo, abakhangeleyo, ababukeleyo bonke sonke ndawonye. Siyabonga ukusinikeza ithuba lokuxoxa ngoJesu. Sicela ngemva kwalokho ngawo sithandile wasihawukela, ube ukhulumile wazitholela eminye imphefumulo. Siyabonga Nkosi, hlala lathi ngoJesu siyakhuleka, amen. Bathandekayo, siyabonga kakhulu ukuthola ithuba lokuhlangana sihlanganiswa ilizwi lenkosi. Engithemba ukuthi bonke abalaleleyo lokhu esiza kuxoxa lapha kuzasihlanganisa. Injongo ayisikho ukuthi siqeda lokhu sibe sehlukene, kodwa sibe sihlangene. Nanti ilizwi lethu ngalesi sikhathi singaphansi kwesihloko esithi sona umsindo umkhulu, too much noise. Ngiyakhumbula nxa ngiyabe ngikhangele izehlakalo zokuphila, uzananzelela ukuthi kunengi okwenzakalayo okubangela ukuthi abantu kumbe umuntu nxa ulalele ugcine ungasazwisisi kahle, because umsindo umkhulu kakhulu. Kulabantu abakhulumayo abanengi, kulezehlakalo zokuphila ezinengi. Nxa ulalele kuhle ugcine uswela ukuthi kahle kahle okumele ukulalele yikuphi. Ngiyakhumbula nje mbeke umfanekiso omfitshane. Kulesikhathi lapho kwangena abaphangi endlini. Masinya nje ngabe ngifonela amapolisa abe dog section. Batshe labo baphakama masinya bazofika ke ukuzodinga ukuthi umonakalo wenzakele onileyo lo isela leli ngabe liqonde ngapi. Izinja zangena endlini zabhoda umganga, zagijima zidinga ukulonda, zehluleka ukuthi ziphume lomnuko oyiwo ngenxa yokuthi ithuba laselidonsile. Kwakumele ukuthi in less than 30 minutes zibe sezifikile. Zazingakwenza lokho zikwenelise. Zathi sezifika kwasokulabantu abaningi abadlulileyo lapho, sokulemnuko eminingi ehambileyo, abantu baphambana bafika kuleyo ndawo. Zithe nxa sezifika zithi ziyathungatha zawuswela umnuko okumele ziwulande, ziwususe endlini ziwungenisa iganga zawuswela. Now seziwuswelile ke umsebenzi awusenziwanga, waphelela khonapho. Nanku esiza ngakho ngaleli ithuba. Nxa kungaba lomsindo omkhulu, kungazwakala ukuthi umnuko oyiwo yiwuphi, kuba lokudana, kuba lokwehluleka okuthile. Vumani ke ngaleli thuba sikhulume sikhangele umsindo lowu esifuna ukukhuluma ngawo. Ngafunda iBhayibheli lakho lelami kuGenesis chapter 2 ngabala verse 16 lo 17. Iyaveza ukuthi inkosi uNkulunkulu yamlaya umuntu yathi, ungadla okwezihlahla zonke zensimu njengokuthanda kwakho, kodwa ungadli okwesihlahla sokwazi okulungileyo lokubi, ngoba mhla usidla okwaso uzakufa isibili. Yiyo instruction, imessage, yiludaba uNkulunkulu aluletha emuntwini mhla edala umuntu Adam lo Eve ebabeka laphana engadini yase-Eden wabanikeza umthetho. uNkulunkulu wayelelungelo lokubanikeza okwakumele bakwenze ukuthi bayenelise ukuphila, ngoba yena engumdali. Wadala izulu lomhlaba wabadala, so ule right yokubanikeza umthetho. Labo bale obligation kumbe balomthwalo ukuthi balalele lo wabadalayo. Ngitsho la namhlanje thina emhlabeni siyavuma ukuthi umhlaba lowo ule designer, ulombumbi wawo, wadalwa uNkulunkulu, ulelungelo lokusinikeza indlela yokuphila. Ku chapter 2 Thixo sekhulumile. Masinya khonapho sitsho singene ku chapter 3
siyethola enye indoda ikhuluma. Genesis chapter 3 iverse 1 lo 4. Uverse 1 ithi yona, inyoka yayilobuqili kulazo zonke inyamazana zeganga eyayizenzile inkosi uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, impela uNkulunkulu watsho yini ukuthi lingadlo kwesihlahla zasensimini na? Verse 4, inyoka yathi kowesifazana, kalikufa. Siyabona lapha uNkulunkulu yena ukhulumile ku chapter 2, wathi lingavele libambe lapha lizakufa. Nanku lapha kuthiwa inyoka, kuvezwa lapha kubekwe kuthiwa inyoka. Kodwa siyakwazi sobala ukuthi inyoka leyo kwakunguSathane esebenzisa inyoka. Yena uyakhuluma uthi khona lokhu elakuzwa ngoNkulunkulu ngamanga alikufa. Now sibone khonapho nje kuqaliseni nxa iBhayibheli iloba ekuqaliseni kuGenesis. Emuva le amazwi mabili uNkulunkulu ukhulumile, uSathane naye yakhuluma. Umuntu sesesigabeni sokuthi manje enzeni kulamazwi asekhuluma amanengi. Nawo nxa amazwi lawa ekhuluma emanengi, kwaso kusemuntwini kathesi ukuthi asebenzise ukuhlakanipha, akhethe ukuthi yiliphi ilizwi okumele alilalele. Nhlanhlembi ke umuntu waselalela ke isitha nxa sasikhuluma. uNkulunkulu wabekwa eceleni. Isiphetho siyabona umuntu elahlekelwa ngumuzi wakhe, elahlekelwa yibuhle bempilo, elahlekelwa yikuphila enaphakade, walahlekelwa izinto eziningi. Khonoko kutshe kusivezele masinya ukuthi phakathi kwamazwi amanengi akhulunywayo, uNkulunkulu ukhulumile, kodwa amazwi amanengi kakhulu asekhona emhlabeni ekhuluma okwawo. Ungakhangela ngezomtshado, uNkulunkulu ukhulumile wazicacisa. But emhlabeni sesilabantu abanengi abakhuluma okwabo ngomtshado. Ukhangele ngezokudla, abantu uNkulunkulu ukhulumile. Nangu lo Sathane lawo uyakhuluma. Abantu bayaveza izinto ezitshiyeneyo. Sikhangele ngokukhula nje, ijaha lentombazana nxa bekhula indlela okumele baziphathe ngayo, uNkulunkulu kubekile. Nangu la uSathane uyabeka okwakhe. Ubusisiwe ke umuntu ozathi nxa uNkulunkulu ekhulumile, akwazi ukuthi mina ngizalalela uNkulunkulu. Thina ke silenhlanhla enhle ngoba sitho sifunde phambi kwabokhokho bethu Adam lo Eve ukuthi ukungalaleli uNkulunkulu kuletha izinhlungu ezinganani. Namhlanje kuphileni ubunengi bethu siphila impilo isithwalise ubunzima obukhulu, siphila luklubhu, sidla imbuya ngoluthi, impilo inzima. Ukuvama kwangikhona kubengwa ukuthi asimlalelanga uNkulunkulu, sikhethile ukulalela okwethu. Nawo uNkulunkulu ke ekhulumile, uSathane laye uyakhuluma. Kusukisela emuva indlela uNkulunkulu ade zama ukukhulumisana ngayo ngomuntu eyakhe uThixo uyicacisile. uSathane laye wabuya wathatha yakhe wayibeka eceleni. Sihlobo sami esithandekayo, wena lami nanko okuqhakathekileyo. Kumele sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu ucacise izinto ngayiphi indlela. Singafunda ezwini lenkosi, sizananzelela ukuthi silezigaba ezithuye mfuna ukuzithinta lapha. Isigaba sakuqala kulapho esithola khona ezwini lenkosi izikhoronike zesibili chapter 18 iverse 3 kusiya ku4. Nxa uyifunda nje yonke usiyafika ku34, iyaveza lapha indaba yendoda okwakuthiwa nguJehoshaphat lo Ahab. Ngamadoda amabili lawo ayethungamela uIsrael loJuda ngaleso sikhathi bengamakhosi. uJehoshaphat wayemthanda uNkulunkulu, Ahab engalaleli uNkulunkulu. Sithola abantu ababili bengabangane kodwa belalela okwehlukileyo. Nanti thuba behlangana ukuthi bakhulume ngendaba zokulwa izimpi. Abe sesitsho ke uAhab, ndoda ngeke uncedise yini siyethatha iRamoth Gilead? Ngoba iRamoth Gilead yayingeyamanye yamazwe ayeziphephelo, so isithethwe sokumele bona bayilandelele. Na uJehoshaphat avume ukuyamncedisa, into enhle ukuncedisana. Nanku ke uJehoshaphat ngenxa yokuthi yena wayengenzi lutho engabuzanga uNkulunkulu, nansi into engithanda ngayo lo ndoda. Yonke into ayenzayo uyabuza enkosini. Abe sesithi ake sibuze enkosini ukuthi nxa siyakulwa impi kuzasihambela kuhle yini. Abiza amadoda akhe uAhab, abaprofeti bamanga 400 babuthane laphana. Bafike bamtshele, Nkosi, qhubeka uyekulwa, inkosi kunikezile impi leyo. Now uJehoshaphat nxa elalela besebona indaba ngani kulomsindo lapha, kuzwakali kuhle lokho kuyinto. Abesebuza inkosi, akula yini omunye umprofeti esingambuza aveze ke yena ukuthi ukhona omunye engamthandiyo? Verse 4, angimthandi ukhuluma kubi ngami.
abese sithi akedingwe lowo muntu nguMikhaya umntaka Imla ayedingwa uMikhaya buye athi nxa ekhuluma abesebuzwa ke ndoda uthini uNkulunkulu sikhambeni sekulwa leRamoth Gilead kumbe haji acha veze uMikhaya ukuthi akuvumi uNkulunkulu kuvezile ukuthi lingahamba liyekulwa aliyi kuphenduka omunye uzakufa nxa eseqedile ukuveza lokhana chathi khangela ubone into engikutshela kakhulumi kuhle lundoda now babe sebemthatha bamvalele ejele but nxa esiyejele ahambe memezele sithi inkosi nxa uzaphenduka uphila ukuthi uthe ngukhulumileyo kakusoze kusebenze bahambe empini nxa besempini khona ngale kulwiwe kanzima bamsweleke uAhab laphana bezama ukumdinga ukuthi bambulale babevele befuna yena kwehlula so kwehlulileke uAhab laphana kuthiwa khona enye lamabutho selizondile waphonga unxapha ephosa umtshoko phezulu nxa ephosa umtshoko phezulu nankuyana umtshoko out of God's providence angikwazi umlimi wakwenza njani indlela zakhe vele uThixo umtshoko nankuyana uphaphe emoyeni waze wayafika exactly wayagwaza uAhab wafa ngezwi elalikhulunywe nguMikhaya umprofeti kaNkulunkulu kwasokuphuma ke sobala ukuthi laba abaprofeti abayi400 ababekhulumile kayisikho kodwa uMikhaya ayekukhulumile yikho laba ngabakaBhali ngabaprofeti bamanga lapha siloMikhaya umprofeti kaNkulunkulu balamazwi afana achiyeneyo bakhulumile bonke omunye uthatha okuvela kuNkulunkulu omunye uthatha okuvela kuBhali now nanku ke esihlangana lakho ku case study at number 2 sithola enye indoda njalo okuthiwa nguJeremiah uJeremiah ulohlupho lalo futhi oluphosa lufanana babekwe laphana base church ngelinye ilanga kuJeremiah chapter 28 ngabe se church ikhona laphana umprofeti okuthiwa nguHananiya afike amemezele ethi khona akula muntu oza kuthunjwa eBhabhiloni uJeremiah aveze ukuthi ijoga leli engiligqokileyo lemchilo engigqokileyo konke lokhu kuveza ukuthi siza kuthunjwa eBhabhiloni uNkulunkulu ukhulumile ngami right baphikisana nxa sebephikisene uJeremiah besephuma ke sehamba uHananiya akhulume ebantwini ulingamlaleli uJeremiah othi 70 years akusoze kube lento enjalo uNkulunkulu after 2 years uzahlenga abahambile uDaniel Meshach Shadrach Abednego lezitshe ezihambileyo zizaphenduka uDaniel wathi 70 years yena wathi iminyaka emibili siyabona ngemva kokuya kwesikhathi uJeremiah emtshela ukuthi indoda yona ngenxa yokukhohlisa abantu awuyi kuphila umnyaka uziyephela ilizwi lenkosi yalithola lifumana liphila laphana uHananiya ke abesesifa laphana now phakathi kwendaba lezi ezimbili engiziveza lapha sithola ukuthi amazwi manengi abaprofeti bakhulumile abakaBhali abamangala bakaNkulunkulu now kuba sokusiba lobunzima ke emuntwini nxa ufunda ku 1 Thessalonians chapter 5 uzathola ukuthi kuba lobunzima uchapter 5 ithi yona kumele singadeleli kuprofeti kumele singayeyisi ukukhuluma kaNkulunkulu now nxa kunjalo ke nguphi umprofeti ke okumele simlalele sokusiba semuntwini ukwehlukanisa ukuthi lo ngweqiniso lo ngwamanga uNkulunkulu kasiphathise ke ngaleli thuba sizame ukukuxazulula khonokho sizananzelela ukuthi uNkulunkulu kusukisela emuva endulo Old Testament ubevele ekhuluma esebenzisa abaprofeti indlela yakhe uThixo yokuthi athintane lomuntu esebenzisa abaprofeti na uSathane wasengena ke wangenela ke kundlela zikaNkulunkulu la wafika waxubanisa laphana wathela okwakhe thina ke njengabantu sesilomthwalo ke ukuthi sibe ngabantu abazakwehlukanisa ukuthi ikuphi okuvela kuThixo ikuphi okuvela kuBhali singafunda ku-Old Testament uHosea chapter 12 ivesi ngu10 iyaveza ke laphana ukuthi uNkulunkulu ngezikhathi zamandulo wasebenzisa abaprofeti uthi yena ngakhuluma kubaprofeti yimi engandisa imbono ngakhuluma ngemfanekiso kubaprofeti so siyananzelela ukuthi uNkulunkulu ubevele ekhuluma esebenzisa abaprofeti kusukisela endulo Hosea chapter 12 ivesi ngu10 Hebrews chapter 1 ivesi ngu1 iyaveza ke ukuthi uNkulunkulu wakhuluma endulo kubokhokho ngabaprofeti ngamathuba amanengi la ngezindlela ezinengi so siyavezelwa lapha ke ukuthi uNkulunkulu endulo emuva le wayevele ekhuluma labantu ethatha umprofeti ethatha udaba elisusa kuNkulunkulu elusa ebantwini engakhulumi okwentando yakhe uAmos chapter 3 verse 7
iyaveza ukuthi impela inkosi uNkulunkulu kayenzi lutho ingazambulanga inceku zayo abaprofeti imfihlakalo yayo. So uNkulunkulu nxa efuna ukuveza imfihlakalo wayesebenzisa abaprofeti. So kusetshenziswa kwabaprofeti ayisonto entsha, yayivela ikhona ngoba indlela uNkulunkulu akhulumisana layo ngabantu. 2 Peter chapter 1 verse 21 iyaveza ukuthi ngoba kakuzanga kuze isiprofeti ngentando yomuntu, kodwa abantu bakhokhelwa ngumoya oyingcwele bakhuluma okuvela kuNkulunkulu. So abaprofeti babekhokhelwa ngamandla kamoya oyingcwele bekhuluma okuvela kuNkulunkulu. Kusitsho ukuthi okulotshiweyo ezwini lenkosi kulotshwa kuthunganyelwa ngumoya oyingcwele, lalokho okukhulunywa ngumprofeti ethunganyelwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ongiyosebenzisa ababhala iBhayibheli nomoya oyingcwele osebenzisa abaprofeti abakhulumayo, umoya oyingcwele munye uNkulunkulu. Yena lo moya oyingcwele kavuma ukuthi ke okukhulunywe eBhayibhelini lokukhulunywa ngumprofeti kuxabane, kumele kufanane. So mina lawe silomthwalo wokuthi nxa sizahlangana ke labantu abangathi ngabaprofeti, kumele senelise ukwazi ukuthi umprofeti akumelanga akhulume into ezachiyana laleyi eyakhulunywa ilotshwa eBhayibhelini. So siyathola ku-Old Testament uNkulunkulu wakhuluma ke ngendlela ezijiyeneyo esebenzisa abaprofeti. Ku-New Testament babekhona abaprofeti. Singafunda kuLuka chapter 2 iverse 25 kusiya ku-26 siyathola ukuthi kwakukhona eJerusalema umuntu othiwa nguSimeon, indoda eyisikhulile, ibizo lakhe. Wayelunyile emesaba uNkulunkulu, lo moya oyingcwele ube phezu kwakhe, wayemlindele inkululeko kaIsrayeli. uSimeon le wayelindele ukuzalwa kaJesu. Liyo leyani indoda yathi uJesu elethwa ethempelini, yaphakama yamhlangabeza, yamphatha ezandleni, yamkhulekela, yabakwazi ukuthi lo ngovela ezulwini. So babekhona abaprofeti ke. Kwakukhona lesiprofetikazi okwakuthiwa uAna, indodakazi kaFanuel owezizwe zika-Asheri. Wayekhulile kakhulu, laye uNkulunkulu wayemsebenzisa ukuziveza. Singafunda kumsebenzi 11 iverse 27 kusiya ku-28 sizafumana khona kule ndoda khona phana okuthiwa ngu-Agabus. Agabus yena-ke uNkulunkulu wamsebenzisa laye ngomoya oyingcwele, waveza ukuthi kuza kuba lendlala ezweni ngesikhathi sika Caesarea Claudius. Yaba khona indlala njengokutsho-ke kuka-Agabus. Siyananzelela ukuthi ngokwehlukana kwamathuba iNew Testament le-Old Testament ziyasivezela amathuba lapho uNkulunkulu-ke esebenzisa abantu bakhe ukuthi baveze intando yakhe. Now konokho-ke kutshe kusilethele ukuthi uNkulunkulu uyasebenzisa abantu abaprofeti. Manje-ke abesesitshela laphana kuMatthew chapter 24 iverse ngu-24 iyaveza layo laphana ukuthi ngezinsuku zokucina nanku okumele sikulandelele. Ngiyafunda kuverse 24, ngoba kuza kuvela oKristu bamanga labaprofeti bamanga benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso, ukuze ukuthi nxa kungenzeka baduhise labakhethiweyo. So iBhayibheli liyaveza lapho ukuthi ekucineni kwesikhathi kuza kuvela emhlabeni abaprofeti bamanga labafundisi bamanga. Labo-ke nxa sebevelile bazaduhisa abantu abaningi. Sihlobo sami, mina lawe emhlabeni lapha asikho safe. Kuyadingakala ukuthi sibe ngabantu abazadinga intando kaNkulunkulu. Ngeke silandele konke okukhulunywayo, ngeke silalele konke okukhulunywayo ngoba amazwi semanengi, umsindo omkhulu kakhulu. Kuyadingakala ke ukuthi sibuze kuNkulunkulu ukuthi manje pho-ke oqinisekileyo simehlukanisa njani. Singafunda kuDeuteronomy chapter 18 singafunda uverse 8 la iyasivezela lapha uNkulunkulu esinikeza ukuthi njengabantu akumelanga silandelele konke esihlangana lakho. Imfundiso eyaseKenani akumelanga nxa basebefikile abantwana bakaIsrayeli bayikope bayilandele. uNkulunkulu wabafundisa kuverse 9 wathi lapho selifikile elizweni inkosi uNkulunkulu wenu elinika lona, lingafundi ukwenza imikhuba enengekayo yalelo lizwe. Kakungabi khona phakathi kwenu umuntu otshisa ngomlilo indodana yakhe, le ndodakazi yakhe ibe ngumnikelo, lovumisayo, lohlolayo imihlola, lowenza imilingo, lomthakathi, lophosayo, labalamadlozi, lolumbayo, lokhuluma labafileyo, ngoba lo wenza lezi zinto uyazondwa inkosi. Ngenxa yalimikhuba enengekayo inkosi uNkulunkulu wenu iyazixotsha izizwe phambi kwenu. Thembekani enkosini uNkulunkulu wenu. uThixo uyaveza-ke lapha ukuthi kasingahambisi siyadinga imisindo phakathi kwemisindo emikhulu, singahambisi siyabuza ezinyangeni, abalamadlozi, imisindo yonke le. uThixo uthi asifundeni ukulalela ukuthi uNkulunkulu yena ufuna senzeni.
Ungafunda kuJohn wokuqala, uJohn wokuqala 4 uyasipha udaba olucacileyo laphana. Uthi yena ngensuku zokucina kumele sinanzelele okuza kwenzakala, singahlali njengabantu singazi. Bathandekayo, chapter 4 verse 1, 1 John. Bathandekayo lingakholwa omoya bonke, kodwa bahloleni omoya ukuthi bangabakaNkulunkulu yini, ngoba banengi abaprofeti bamanga abaphumele emhlabeni. Nanti izwi lenkosi liyasivezela, lingakholwa bonke omoya, ngoba banengi abaprofeti bamanga abaphumileyo emhlabeni. Uthi liza kuba mazi umoya kaNkulunkulu ngalokhu ukuthi umoya wonke ovumayo ukuthi uJesu Kristu weza waba ngumuntu ungokaNkulunkulu. So umoya wonke ovumayo ukuthi uJesu weza, wazalwa ngokwenyama, waphila phakathi kwabantu, wasesifa, wafika esiphambanweni, wavuka, wayezulwini. Umoya njalo wamukeleni uvela kuNkulunkulu. Lokho kwakuvezwa ngoba kwasokule mfundiso labaprofeti bamanga aba-Gnosticism ababekholwa ukuthi uJesu wayengayisoNkulunkulu. Ungafunda iMarcionism yona yayiveza ukuthi uJesu wayelapha emhlabeni engumoya engani uyisipoko wayengayisoNkulunkulu. Babeveza ke iDocetism la yayimphika uJesu ukuthi kazange wafa wavuka. So izinto ezinjalo imimoya lemsindo eminengi. uNkulunkulu ke uyasivezela lapha ukuthi nanko kumele sibe kwazi sikusebenzise, akumelanga sijunywe, akumelanga kube nomuntu lesizathu sokuthi yena ngeza ke abe kwazi ukuthi akuphathe njani. Ungafunda kuIsaiah 8 iverse ngu20, ngasukusela kuverse 9 iyaveza ukuthi nxa abaprofeti bezabuya bekhuluma phakathi kwenu, nxa bengakhulumi ekusezwini lenkosi lokusebufakazini bukaThixo, nxa bengakhuluma okungekho ezwini lenkosi, lingabakholwa kayisibo. Isaiah chapter 8 verse 19 lo 20. So sihlobo sami, nxa umuntu engabuye ekhuluma okungayisikho ezwini lenkosi, ungamlandeli, ungamkholi. Safe message from God. Leli ilizwi likaNkulunkulu elisigcinayo, liyasigayida, liyasivimbela, liyasilwela ukuthi singalandeli loba yikuphi. uNkulunkulu uthi khona nxa bengakhulumi ngokwentando kaNkulunkulu, kungela bufakazi kuwo, lingabakholwa ayisibo abavela kuNkulunkulu lapha. uMatthew chapter 4 iverse ngu4, uJesu ephakathi kwenhlane efikelwa yisilingo, uSathane esehlanganela egangeni emlinga. Nanku uJesu akwenzayo. Matthew chapter 4 iverse ngu4 ithi yona ke, kodwa yena waphendula wathi, kulotshiwe ukuthi umuntu kayekuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalelo lizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Nanku ke iguidance evela kuNkulunkulu. Umuntu kasoze aphile ngokudla kuphela, kodwa amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Nxa sizaba ngabantu abazaphepha emhlabeni, kuqakathekile sifunde amazwi kaNkulunkulu. Ukulalela intshumayelo evela kumtshumayeli ku-right, kulungile. Ukulalela echurch, singahamba echurch siyelalela befundisa abantu, ku-right, kulungile. Kodwa nanko kuqakathekile ukuthi ngihlale phansi ngehlukanise izinto, ngifunde izwi lenkosi, yikho kuzangipha amandla okwehlukanisa ukuthi lokhu yes, lokhu no. uNkulunkulu kasiphathise ke saphile emhlabeni kuphithizela imisindo omkhulu kangaka, okuzasinikeza ithuba lokuphepha, singafanani logogo wethu Eve lokhulu wethu Adam cilwa isitha babe belandela indlela engayisiyo. Thina okuzasenza siphephe kuqileni ukuthi sifunde ilizwi lenkosi lapha. Singafunda kuMatthew chapter 7, ungafunda uverse 12, iyaveza ukuthi uJesu lapha uyasixwayisa ukuthi no, lingakhathazeki. Nxa kungaba nomprofeti phakathi kwenu, kakuhluphi ngoba ikhona indlela yokuthi libe mazi. Uverse 12 iyaveza lapha ithi yona, ngizaqalisela kuverse 15, xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, ngoba ngaphakathi bezimpisi eziphangayo, liza kubazi ngezithelo zabo. Abantu bazazikha yini izithelo zevini emeveni, ingabe amakhiwa ekuvaneni na. So uNkulunkulu uyaveza lapha ukuthi ukuze sibe bazi abaprofeti ukuthi lo ngoweqiniso, lo ngowamanga, siza kumazi ngemisebenzi yakhe, izithelo zakhe. Okhulumayo ekhulumela uNkulunkulu uyakhanya, kadingi ukuthi kumbe abantu bamcabangele. Impilo yakhe, ukukhuluma kwakhe kucacile, kusobala. Why? Ngenxa yokuthi impilo yakhe vele yona iqoqwa yisenzo sokukhuluma kaNkulunkulu, asikholwa yena, asilandele abesephila ke impilo ophakanyisiwe. Uyaveza lapha uJeremiah chapter 28 iverse ngu9. Uthi yena uJeremiah chapter 28 verse 9,
Kodwa lo mprofeti ochumayela ngokuthula lapho seligcwalisekile ilizwi lakhe kuzabonakala ukuthi ungumprofeti othunywe yinkosi sibili. Sihlobo sami esithandekayo, nanti izwi lenkosi liyacaca ukuthi lo ozakhuluma okuvela kuNkulunkulu kugcwaliseke njengoba kunjalo, onjalo ungothunyiweyo nguNkulunkulu. Ngaleli thuba ngiyanxusa abantu bonke abangizwayo ngaphansi kwelanga, asilasizathu sokuqilwa, asilasizathu sokulahleka. Izwi lenkosi licacile, liyaveza sobala, alicicizi, alithandabuzi, licacisile kusukisela kuGenesis kusiyafika kuSambulo ukuthi abaprofeti bamanga bakhona, abantu abazakhuluma okungayisikho kaThixo bakhona. Thina sizaphepha nxa singalalela intando kaNkulunkulu. Sihlobo sami esithandekayo, iBhayibheli liyaveza Timothy wesibili 2 ivesi ngu-15 ithi khona hlola imbhalo wehlukanise. Asifundeni ukwehlukanisa, singafanani lokhulu wethu Eve, logogo wethu, lokhulu Adam, logogo Eve, abafikelwa lithuba langani libajumile behlule ukwehlukanisa. Isitha nxa sasebenzisa indlela yokuqila abadala bethu sanqoba, siyaqhubekela phambili sisebenzisa indlela efananayo. Uyasixwayisa uNkulunkulu kuProverbs chapter 4 ivesi ngu-15. Uyaxwayisa ke lapha uNkulunkulu uthi khona iqwaye ungahambi ngayo, uyinqwethe udlulele phambili. Iyaveza ke sobala lapha uNkulunkulu uyaxwayisa ukuthi indlela uThixo athi khona lingayisebenzisi ixwaye ungayilandeli. Adam lo Eve batshelwa ukuthi lingasondele esihlahleni sokwazi okuhle lokubi, lingadli. It was forbidden. uNkulunkulu wayethe no, lingathathi lokho, bona bangalaleli. Isiphetho sabo siyakwazi okwenzakalayo. Namhlanje sihlobo sami esithandekayo, kakudingeki ukuthi ulahleke ngendlela enjalo. Kudinga ukuthi uhlale phansi, uqedisise, ufunde izwi lenkosi liza kuthungamela imsindo omkhulu. Funda ukwehlukanisa. Kakupha amandla uThixo uwaphiwe wehlukanise phakathi kwemsindo, udobhe ilizwi likaNkulunkulu, uza kuphepha. uNkulunkulu kasiphathise siphila emhlabeni osokulemsindo emkhulu, sifunde ukwehlukanisa. Asikhuleke sonke sihlobo sami. Babothandekayo sezulwini, sipha amandla okwehlukanisa izinto. Abaprofeti bakhona abamanga labeqiniso, sicela ukwehlukanisa baba. Sifunde ukulandela abeqiniso okuyintando yakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. uNkulunkulu afubusise ukufunda kwelizwi lakhe. Siyabonga.